Halo? Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. 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 Halo, 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 halo. Tunggu sebentar.
Ba badu kun badu men sim bakui. Amen. Kajinya ye jong try jong you Jesus Christ, but kajinya ye jong ublay. Lembag kajinya slog jong men sim bakui. Gindon boro rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Nila po siya katayo kaba lai po ar. Ha kapor la iya. Bat menta kasngi kabalang kakot kaweri nga bat yapi. Bangin puson ya kajing subon jong ublay. Ya kajing ay kelut mensim jong ublay. Maulo ay yalaw kun. Banyap halor kading pena na kabenta kajing pinim jong abat jong pi. Nakatagadaw ene kasngi ublay. Boro-boro nga siya ikot yaka kasngi ublay jong kajing subon. Kasngi ublay jong kajing subon. Ki jing pulay sibit ngin sayo sungo ki kren syapang kata. Kajing long ki basbon. Kamtam kajing subon ha kamensim. Deha kene kamas ni duai bo bleun pelong yi ki briu ki basbon. Bangin subon kamtam ha kajing mut jing perkat. Bangin subon ha kaketin katleik. Badru bangin subon ha ki kam babha ki bangila banle. Tingit ruai kene kemas naga benta ka jintmu bat kaying kasem jong ba je karbuli bat ikong je mukim ki parlo jungi ki ba don hakti jat jungi man la por ka bangi don kam tingit ruai naga benta jintmu jong ki ni duai naga benta ka jintmu jong angel bat kar krang ini kena samlai de na po nongkwar ni duai bo brain kurkui ya jintmu babha jungi kamtam ba kumi samla in job ya katong ka ba me don ni duai ro na ka benta ga jintmu jong romual karbani hubert nongrum bilbert nongrum tei balang khar kongor deri bha khar kongor badru ka jintmu jong marisa swer rengkat ba kini jintmu iba ngidon jintmu jong pi baro dong in pensko pesngap ikiu try daga ba ngin permap suai lagi jong kilai kilet. Komen ko para dong in yakubur bangilong kinong pop. Kenang bangilong ki bala kre ban let niam ki jing maya bakoi. Ngapla hau blay badon bor baro. Marepi komen ko para bangalale pop shibun Da ka jing perkat da ki tin da ki kam da ka jing let let. Da ka jing le pala chunga, da ka jing le pala chunga. Da ka jing le pala paklawe chunga. Ngamar ka cang ka pati kamari abu khoi kabiyai sa ka thai soti yaki angel mani kiri khoi mani pi comment ko para aduai na gamta junga how try ublay jungi ublay badon bor boro ni sne yingi barandala ma bi ki pop jungi un yalam yingi sha ka jin em bam ju kut amen
ngin ya duai. Rengkat bagi kejin temu ki bangi la pule mene, kejin temu jong i shimet, kejin temu jong i Charles Sayo, kejin temu jong i Ton Shai Suting, kejin temu jong i Jenny Nombet. In pesengo pensengap dah kena kejin duai jong kabalang. Ko blay ubadon bor baru bayis nei. To rito dayangi na kejing mabaro. To ayangi kejing ko jing kiamet bad mensim. Bangin dublaban pendep janai. Yaga kam jong meha ka perthei. Ngipan ya kane do try jong yu Jesu Christ. Ukon jong me. Ubay merbasin syarang kadban me badu mensim bakui. Uwe ublay junom la junom. Amen. Kajin puli nakakita beningkong kis iyam. Karyo kentay kala syed uwe ukpu berit bat kala ay ha u Elijah. Hakitu kisni u Elijah nong yatu lupa ulayeng bat ulalet syazira pat bat haba ula poy haka kardop jang kasnang hakmi ladon hangta kawai karyo kentay kabakar ding yap. Ti ula khat yaka bat ula ong. Sngobha se wanra hanga khandiat ko haka kuri bangan yodi. Katba kadang let banshim yaka ula khot biang yaka bat ula ong. Hawanra de khandiat ukpu haka khti jongpi. Te kala jubab kumba utrai ulay jongpi uim ngam shamshet AA dan tang shi kham upu rau ha ukio bat khandiat ko pnyang ha ka jendiang red. Bat menta ngakhardim yap iway ar bangan let shet na kebentai ladi baya ukun janga bangindup ya bam bat nangta ngin sayap. Ti u Elijah ula ong haka wat shet tiang ai kielet bat le kumba phila ong. Tangba shet ningkong na kebenta janga uway ukpu berit na uta upuro bat sawanra asyanga hadian kata sa shet na kebentai ladi bat na kebenta ukun jangpi. Naba utrai ublay ki Israel ula ong kumye. Ukiu purau om thli, bat kejendiang pnyang kan om suda. Hadu kasngi ba utrai sapha slap halor ka khando. Kumta kalalay bat kalalay kumbala batha o Elijah kumta maka bat mau bat kiba hayeng jangka kilayo bam bun sngi. Ukiu purau shem thli kajendiang pnyang kamshim suda. Katkum kaktien utrai ya kaba ulakren dau Elijah. Kaktien jong utrai.
kajing puli na kasithi siya ki Hebrew. Ukris ula terwaknya yaladi tang sisin, banweng no iya ki pop jong ki babun. Ukris ula rung, om siya kajaka kentang, bala thaw da ki briu. Kadur nuksa jong kata kabasisya. Henry siya kabenenghi, banpaw menta hakmat ublay, na kabenta jongi. Lemne ula rung banterwaknya yaladi bunsin. Kumbarung uling do orang ba siya kajaka kentang, man kasnem, lembat kasnam kabamde kajong u. Namar lada kalong kumta, unjin daladey ban siya iyap bunsin, nadu balataw ya kapertay. Henry kumbalalong, ulapaw sisin na kabenta si junam, haki bakut jong kijuk, banweng no, na kabenta si junam, yaki pop da kajingkinya jong u, yalade. Bad kumbala bu baki briu kin yap tang sisin. Bad hadin kawan kajing bishar. Kumtaru ukris. Endara terwaknya ya usisin. Ban kitno ya kipop jong kibabun. Unpaw hakasin kabaar. Om banweng no ya kapop. Henry ban pelat im ya kito kibakmi lenti hir ya Kaktiin jong utray. Sebab meniyang Suki beduk ke mensim nambah kahima beneng kalong ke jongki. Utrai unod ringkat bat pi. Kajing pulih na ka gospel bakut kat kum umarkus. Kaburok hami utrai. Ha kata kapor u Jisu ula syong mar persya kajaka tep jing kan show. Baru la peitu kumno upat ba uno pisa ha kajaka tep jing kan show. Bun kibarus pa kila no shibun. Nangta lawan kowe kariu kentei kabaduk. Kabala no ar damli kibasyong dor shipisa. Te ulah khod laki senran shalade babloong haki. Shisha noong hapi. Makane kariu kentei kabaduk kala no kambun ban yito baro kibala no ha kajing kadshow. Namarba maki baro kila no na kapahu jongki. Henry makapat na kajinduk jongka kala no lut point. Baro karat kabakadon ban im. Ka gospel jong utrai. Tigu balalong hakamay pang meni mentakasni yerki yakasni jong kajing bun. Namar kumapios mo kajing pulik benengkong. U prophet Elijah bat ketukari kentei. Kumno ketukari kentei bakas ngap yu prophet Elijah. Na kabenta utau puro. Kalau kakampla. Namar kasyet yau ta upu barit na kabenta. Kum kata jenis nei na kabenta u Elijah na mentau prophet Elijah. Ha kajing pulik baar iya semua kumno na kasiti jong Paulus apostol syaki Hebrew. Ya kajing bun jong Jisu balaknya ya la kajing im tang sisin balak lagi im na kabenda jungi baro. Pada ke gospel yes mo no sepang ta kariu kentei. Kabala no ha ta kajing kajak ka tep jing kan show not dong shadong kabala ai nyero tau kendran tau Jisu harkat kisnran. Haus nem ajar kendai swata I father lidon ha sindup sapla kido ke bapa penyusup ilade pila anlek I father George Rodriguez I father Tmai kemuan hane po youth center I assistant director jongi
Di don mentah ka ket ngapla kitu ki bakwa penyesuk ile de kelap melek. Haus nem hajar kendai. Shua meneliti teologi. Ndala dia teaching pulen en Poslong. Dia kai na sayang ni saya secondary school ki balor ki ong asong bahal permi kowe ka documentary film na kabanta ki Don Bosco boro po Guwahati province ki school ki ying ki jongi baro permi na documentary ti ngakan mau ba ki ay ngawi ka kowe ka kali bad driver bad katok ni kapsa kiat kapsa banyak saudong Meghalaya Tripura Assam Mizoram baru kini kijela ngakan mau le kakali sisin katbang mi na ngasami na po na pahar ada shoot ya suna pahar haga baru sisi nda jamit ngami na suna pahar banlek syalang ndal cross ya ka snong undang imat ngakan mau kakali jungi kesini no haga por tip nyok ka bajen minit kakali kesini driver na malay ngalay ngam tip kabandeng kedo ya kakali kasniu kakali le no nyemut ya kakali tang makapang idanya perkhat melek no ngai we ying harus rock ibat rai kumba lai sau minit ya mo poi dai ying na poi dai ying yo so bay kren namar menit don like gitu don thando kasyarak ti ni pertang ong monobodon to kami kowe kari temen ti ngai tu kai tak problem kebangi yang kedua maka kali jungi kala sniu ngimla menlei hap deng kata klau kitu ki bala poi sekitu cakap ki mau kitu klau ki bar ben bah te nyong don jakan em banging sa lam don leling sa kali kecakat temen ko bala la temen kong ngalai tu bang nali berdar kunta bale kita i ngalai tu ikaru kong kun Ijui kebarit kunne ngam tip sultanan yang bangsa. Tengok ka lili banyak bangsa kali manusia khiat tengah bangin sa wi pila tapi don kemera. Pada don jinca don le ngin tang ngin yo rung ha poing lili. Kong to wat slai kili shim kita jupin kali yo jupin satu rak ka don sene ngangan bebek ya kaca-kaca. Tin lawan awat don bam don isu namar kapor menit di kai we kemra ong tia pi ni agut halor hajong jintia tingnya tia baro si minta basuk ni kret lihat nama tak basuk ni melele hakor mensiap maka si udrabano nyame syaba mo kini kret syai shmit syaba kini ki ngini mino ngini kwa bebek ki mat ti jing khang di bada sik sup beli di ngilai emi ngakan mau ngabu isi hajar tengah hanta ajincia mau gedak jom ji sumu endang imi lan jingkang kata ko berjauh madnya ngai maka berlok juga kitia aplau ndel hapo yiru yang nimbat kariu temen berlok juga wala temen ko nganan pendik kamera tip maka ai yang jatia jugi maka berlok wala temen kitia teman haplau Mipili jingkang ni kini ada mut siap lau. Aja umat terus ni. Ngabang pulih ke gospel umum tas ni, ngak mau ya dulu jinja. Kitu kini kita kibriu kibalong kung kata kari kentai, hak gospel ke bagi pulih tas ni. Kim don Henry ki ai kata bagi don. Nak kebentak kiwe. Hatung ni kum Kristen ni lak benlek kita. Hatongi kum kidong bud jong Kris ubadadi upeni ya kadak jong ke jisbon ban ai ka ka don yala ke jim na ka bentai jungi hatongi long ki basbon hawat ban long ki basbon ngomong ban ai kal ya ka hajar ya ka spa ya ka po hatongi long ki basbon ya ka jimut di perkat jungi hatongi long ki basbon ban kren ki kidin ki babha ban kren ki kidin ki basbon tenat page haki Facebook, page haki WhatsApp, page haki social media. Kiki kemilap, kikirin jersi jesang, kikirin nyobeng, kikirin ketauti. Nyimlong ki basbon haka babah, nyim namar bagi nyimlong ki basbon haka jemut di perkat jungi. Nana tak tahu,
ka gospel ka bagi pule mendagasni ka liturgy ka bagi rekhe mendagasni ka dawa nangaba na pi komen ko para bangin long ki brio ki basbon om tang ha kaspa ka po henre bagi sbun ha ji yem jungi ublei la ai ato saw kanta henre ka no second ni ai ublei ya ka por jungi takatan ya kata kanai ka pau ya ji sbun jungi ngi baro yang ani bun ka pala kadar pipoy mas mene pipadar ani khun kumta kelok kumta ngi don ki excuse ki bahar kom pilih ji sen chata pipadar lapsu namar ulok ki kya slem kalok ngam dip ngi don ki bun ki excuse hatung lok ki bas bun dam shi sagan asgan nagis ni nak bataw play kanai ka bang hapan puson kanai ka bang hapan kan Don kato kani gijingkai mangila banyo ang gospel bat kali tuji babdas ni kapan kong kan mau para Kristen what up ndapila bun pisa benong ki basbun ne what up ndapila long ki barius pa benong ki basbun bun sin ngai kedu ikini haba ngi keren ngi lele pan nyerap kamtam na ki parlok ki bai tu itau yong peng ka long kumta pila penyerap sikata ka na benda ka jing haju ni kena semla yong apa dan long MLA ma what slice it pin long MLA daleng liru dari ap yang tak kapor dan long MLA long bosbun lagi ap se adar ndang la yo kam sokar ma em ngana pembiang ben ngan pin yo kam sokar dari liru ada pi ap anda pil long bendrus pa bangsa Arab kiwe daleng pin yo tak kam Hendrik gibun, kibakum kita hanya gejala juni. Kiong ap mo padar ndang la. Yo business shua. Pinom yo tak business. Nama ba pin ai ba extra. Mdi ba kta ip. Tikata ka ban kong bang yo anak gospel tak sini. What up ndapi lalong baruspa ban ai benong ki basbon. Katu kadu men kadu kentei bagi semua ke gospel bagong tagasni kamlong ka baruspa kai kat makadon bat de kata ke bau jisu yeroka ka ba ka de ni what ai ka batam ha gospel bagong tagasni jisu om pe kiti ke baruspa bro ki ai ka balatam jongki mo sakili kisalai tep hapo ka pelaji ka show kadu ka de ko tibat Mending ka padam, ka padam ilu, ka apa padon ka ai. Tikali ka sik di we ki long jung ha bachung hi. Ya bang hi puas bedam kam ni ai. Nak mau ha korba usne bala dia bagi pelong ya tu ka Christmas outreach program na don Bosco Media Network. Ibu is dup hantai ngala to orang do. Kidon dada kidon ki jar kita jong hi ba pim dan kam siu semua tep. Kapasus kemen long bun ha ki bai janji baba gini kita ki baba mo ki ai ngayro ki don ki baba patli na ka parcel ru bagtit na yo mat patli ya tu jing sop ru ki tap ngi su kemen ha henry don ki bai ki janji bala jot ki klem site harai ka no shu ka jing sma ki dan don ki janji kana astel la prenem ki janji ngaprai ki don ki bala smai dong ki bala jaing ki bala kumno ki long ki basu ki patang ni ai kitia di bala tam ni ai ki bala tam na ka benda kiwe kata ka bi jing spon katu gala badong don cakap beret sata tika bi jing spon na ka kau ta gospel tak sini kerana saya ngaba depi what ai ka batam ai ki berta ini ke ai berta ini ke ai jisu ke berta eu ka jingim kajim bat ketahu ai halor na ka benda jung aba jumpi bat kabak kadu na ka gospel bat na ka liturgy bagi boleh mentasni kadu ini what ai banyo burom banyo nam gum ki parisi berkisah what ai tang na ma bat ko apa pandemi ka kot ku kare jumpi kot ku bor bat pipau television kalau pas musik teng video ship ke buah tak apa buat ini sini di we na pas ha we MLA nomor kuat men mi keteng kot di syai tau kena pas bodo ai usan spak engka buat itu ya bro ngalai ku kena lai rap itu kena
namar bagi kuat penyo nam ngi kuat yo keburom ngi ai ya QA kataru kamlong kababha habapi ai warsha bakti kediang kan kip ya bakti kamon kale kata kale go jisu toh kapor ji kala yak set bhangan bengut dai ne ji jai basha Jepang gaji im jong u Leo Tolstoy nong tok putri popon nama piboro la puli pengatip usahi pitip usahi harasya nong di nong Russia kesin ka pabagyan po ko in kaslok po Russia ki nong tok putri ki psychologist borobor teng gilek kulmar ha tu new ya kaslok merway kada pabagyan ko kilometri imagine kilometer dari sikot arpot kada pa layak ko kilometri uy hawe ganong ba uy nong krong ba panpisan di dang India ganong krong haki por mentai syara ganong krong tu ganong nong krong upan jinyarap ke nau Leo Tolstoy nong tok putri Leo Tolstoy nama pitip jinglong ju pila puli nama barong yang puli putri What should I say? Don't ini apa pula? Don't ini, ngomong PM jadi psychologist ni ki poet ki teng kilek kelmar. Don't ini apa pula? Cina yaro. Habau lawat pembahasan 7 menit melapi ide, ule kuno, ule sejalan jong tahun nongkrong, urayu hati, upiamnya udo buat wong, sorry bos, maaf yang ngam don't ini. Mat kum tahu lenyok. Bat de kita kabah kita yang nongkrong juga kata bah ubud yang Tolstoy ulong nong sari yang hinjung dengan hidin bo Tolstoy sorry bos ngam doni semua maaf yang ngarai ketapi ko dongkam kakaktin ka babah gacimot cing berkat babah ko mangalong meneh ngima penon kata kaspa ho benerap ikiwe Henry ngilong gibas bun keng kumulyo Tolstoy lagi tin gitu le juni lagi jimut jing berkat juni ladang le kumta klepep uji su nyaro ini kumoyo itu kri bentei ha gospel ne enyaro Yesus Kristus tung ini yang mencapai ini ya flyer jini ubau hun jungu ula kalalong ubadok knang ba ngin duk riuspa kajubab jungi kalong ni kerpat yami kotrai
nagam tau kwa khu jungi bishop jungi kilengdo katis ba haging tre jungi panelam yakibreu siau blai kin kam i kerpang yakibaduk i kerpan me kutrai Ikerpat yami kutrai. nagam ta kane kerpai kristan jungi bagajingi jungi yakibaduk napdeng jungi kalong kalat ban tin yakiwei pat kibomlong kristan siau kris ni kerpan me kutrai Ikerpat yami kutrai. nagam ta wei ni bagin kiar nagajing kwa ha kabalong uding penkiang hakalenti jungi siau blai ni kerpan me kutrai Ikerpat yami kutrai. nagam ta kiriu menthai hagane kapthai pautrai pentingen yaki haging du no jongki yala ki tengah bat baun yarap lam yaki pansan penrang ba yala ki kun dagajing i yau blai ni kepan me kutrai Ikerpat yami kutrai. nagam ta kiriu bar ba dag bayarap lem yala ki hinmen ki para haging don kam kanela menti yaki siau kris ni kepan me kutrai Ikerpat yami kutrai. Kokpa ukun jumeu layalat ke gospel ki baduk. Tongai pada kejingi jongi yaki ba kerdu nak deng jongi kan pli ka tenut jongi sya kejingi kai pada kejingi jungu. Ubai em bos syar kan pada me bermensim bekoi. Wei lei junom la junom. Amen. Shong ni shim troa. komen ko pa kasi nya jo ki ngedong pembiang pun anak madu play pa den board baro ko pa ko pembiang ko bhai ning jing ai jongi but I bangin yo jing mentoy men sim na ka jing don benta ha ka jing shitong kon jome ya ba ngir he ban pen benta ha ka ne ka jing den yam tau grace utrai jongi utrai udon rekat but he rekat but hiru to kentiu lagi donut ngi kentiu yaki sha utrai tongin emu yo try kenrat uble jongi ka shong bat Barat ko lay bang chukut Kashong hak pengin mo ya meman kapor berman kajaka Thou Jesus Christ utrai jongi Kabor ba jome kapau Haka sa indur bat pinigim yang ida karukom bapla Ukun jome wawan bat pinigim yang i Kumublay bat bor Henry wa imat den jongi kumubriu bat lot
Ubriu kumangi ki baro light na kapo. Da kapo. Ubriu light katai kajinya day lo bat me. Henry Jesus Christ ulay briu. Ulawan ben Yesu bat mahapat. Bat long lok biang yangi. Tinamar kata. Lebat ki kenuan ngel. Lebat ki pait bat neng baro. Ngipet naik kaburong jomi. Daka bahayai buai. Kutrai ka tumay jong ka jingkoy baro. Namar ka tangi karpad yami. Tu pen kuy pen kantangi kinig jing terwa jongi. Dar papayo mensim jume kum jer halor jongki. Bakin duk kalalong yingi. Kamet. Bat kasnam jong try jongi Jesus Christ. Hakapor baladino yu. Padala kamon snow hawlap yang ka jing shashitong. Ula shim yaw ku. Padak bay mo yami. Ulat ketiaya ubalai uhalaki sendran uong. Doshi matubam na kanipi baro. Namar kanikalong kamet junga. Ya kanin IT na kanin ta jongpi. Ha kacuga rukom dalalay bam. Ula shim kakuri. Padak kabay ngubiang yami. Ulay kahalaki sendran uong. Toshim matodi na ganepi baro. Namar ka long kakuri jong kasnam jong ha. Jong kajutang bat may babam jukot. Yak ban kami na kabatay jong ki bajong ki babon. Yak ban mabi ki pop. Tuli agani ban kan mau ya. Kajin maya jong kajin ye. Lagi bang yune uko. Lagi ni akali kakuri. Iben na gaji yang jong ikutrai. Tanaru menwan. Namar katai di bebentai kejiap kejimi patu. Kami ko try upo jong kajingim na yakuri jong kajingim. Ngidai nguai dem namar nila nyoyi ki babit badiyang hakmat jong me badban shakri yeme. Dakabas mori ni karpat yeme. Bangi ki biyo admentang hakamet kasnam Chris in long away jingli jong. Tukun mau ko try yakabalang jong me kabalap yang hasat lak kapercay. Batot pajanay ka kajingye. Ringkad Francis upapa kuy jongi u Victor Bishop jongi badbarok kilendo. To kenmalan bro. Ya, himen ki para sindang kentay. Ki bahi yang sem ki lok ki George ni. Kam tam ho yu nai, bangi ke mau ya ki balak no. Mitruah me, ki me ki pa ki mesan ki pasan. Ki nyakha. Ki me kha jungi baro, ki ba ngi tu itau ki balak no.
kibalayo tia na kabal kermen ke jing bipat badia baro kibala klat no ke jing snei jong me to badia ki sha jing shai ke ma jong me to snei baro ngi ke pat me nang barkal bar kamare te soti ba khoi ke mi jong blei joseph ba khoi urim jong ka ki apostol ba khoi bat baro ki du khoi kibala pen smo bahai me pateng la pateng ngin du long ki babit bajo dalam hagaji bam cukot bat ngin ya ro bat don borom me da u hun jong me u Jesus Christ Dau lemat badau kanong ameu bleu padan bor haga nyelong kowe jong men simbaku baro kabro berkajinya ro junom la junom amen nginin buai na kabentai Jacinta warjri diamond warjri Idayamon Marbo, I Lawrence Dong, I Barit Nong Room, I Isidora Kongsit, Badon Deng Jistom, I Chelsea Nong Room, Baro Kibala Karpat ini Duai na Kabentai Juki, Da Kebangi, Bud Yak Jingkai, Kiba Ukresi Laikai ini, Ko Pa Jungi, Ubah Deng, Kenong Kuit Deng Jungi, Kanuan Kai Kima Jungi, Kenong Kemon Jungi, Agak Do Bah Deng. Tuai ni mencari kejimbang curi kebahala kasih. Batumat ini kirikan curi. Kumbang itu mati pada sendiri. Roy lagi syari itu shoy. Henry itu lagi nak kasih. Tu kelait yang ini kerpat putrai yang gigi sniu baro. Hati jing bonjong me to ai jing sup jing sai yang gigi sni jungi. Kenang berdak kecinya rap gigi sni jome. Ngin light boro nak pop. Bangin yo jinya dan yang gigi jejar baro. Kadang na kami lagi jing kermen bakoi pat kajing wan pat jong nong bebiem jong Jesus Christ nama jong mi lo junom putra Jesus Christ me walong ki apostol jong mi kajing suk ngai happy kajing suk jong ngai happy wat pe ki pop jong mi Henry jing ngai kabalang jong mi Berhari kajing pun jong mi to ai kai kajing suk kajing teli koi kum kamon jong mi mami ubai bot syar junom la junom Kajing suk utrai kedon boro-bor ringkat batpi to niat ruai kajing suk iwe pat kajing suk batpi Hakmi ukun lang brod jong ublay. Hakmi ukun rat ubasbon walay yala kajim na ban kajim jong ab jong hi. Suk mangi balakot sa kajim kawai jong kun lang brod. Ko kedran long hok rum ko yi jong. Re jong na kajim kam sim kan sayai. Ngin piang yau jisu habaro ar Kemet ke-6 sungha diang daga jindon burong daga bajai-jai.
Tung ya duai. Kokpa da kayu karis kabangilamat menta. Me pentemai ya kajiem jungi. Toai lo mensim jong me un penlong yangi. Kisaki kajing berkajing sebon jong me syaki men ki para jungi. Da kajiem kristan kabasisha. Ngi panya kane dau kris utrai jongi. Utrai udon ringkat bat pi. Ublay badan bor barong kerkui pi. Ya kayi kesem jong pi bad ya jimu babaha jong pi paro. Upa baru kun baru mensim bakoi. To ya leisuk kamas kalawai. Ni semua ya ublay. Kabrama kwa berkunung semkoi. Kedua kita Yesus. Kemarin akan ngerapi Kristen. Dan kwa berkunung semkoi. Amen. And in Lord Jesus Christ.